Трек Dabura چی بود؟ Dabura Nasiba. چی بود Dabura عروسی شون رفت؟ تو بدی که همه بالا شیدن داستان کردی تو بدی که هزاران کس عاشقشون کردی. ماریو رپ باز میکنی؟ نه. صد هفت دارم. صحبت میکنی؟ نمیتونه وای. سه بار دیگه اگر مخلصاش ناحرمتی کنن ماریو دا پنجم بگیرم کشت این رپ هفتم میخونم. سلام علیکم برا. سلام علیکم. خروج خیر. سوزاکا. نه بچه چی کشی؟ ماریو پنجم جو. اکنون برای ریختن موی سر قوس کردن ریش خود یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه سفیدشوی پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید یا اینکه قدتون پست است و میخواهید قد خود را بلند کنید همه این مشکل ها را حل خود را یافتن با محصولات های صاف سودا دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 24 ساعت برای دیگر شهرها باشد دستافکا 3 روز می باشد از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده میشد برای خریداری نمودن به رقم های در روی اکران بوده مراجعه کنید یکم ضرر نداره توغریه خیرات اومدی. سیمیات ستات کتاب پاشلید. با ما خیال نمیای ایو کدومی که ششم هفتم جو بود ایو جا اگم کسا دعوت کرد. با یکم جوی ای پیشنیست پنجم بچه کرد. جوان دبرات اینا دستاتما یا ساتما بودی که ماجرا داشتم. ترک دابورای چی بود؟ دابورای نصیبا. آن که بیو سر کنی. چی بود دابورای عروسی شون رفت؟ او حالت ها دیگه خیلی بده مقصد بعد صد بارا میگفتم قدر رپو برویا شون نمیکرد با من خودم در قضیب داد خیلی اگر ایم 100% بگیریم 90% همین چیز خورتیری خیلی بود 10%ش خورتیری شون یعنی در همین ترک تو کدام گپای رفتگی یکی خیلی میگوی که باید آدم ها همین چیزا خشوم میفهمیدن شیره میخواستی من فکر میکنم اصلا فهمیدم مثلا اگر که نمیفهمیدن 95,000 پراسمتر نمیگیری ماتیفی گپ دابورای چی بود؟ دابورای کاروچ توشتو مقصد 95 در کانال اختار ماریو آرزینال بدرینو بناش نه من موندگی هم من میگم بچه اکو کدومی که چی میکنیم من کانالات نمیمونم های فایل کانادگی های تراس مشکل او گردن چی رفته بود؟ ایوار المو من دوری؟ تمام اینال تمام ترک دابورای چی بود؟ نگفته است چون تا تما آخه همون دوست گپ هست رفته گپ میزنم دابورای نصیبا مقصد توشتو مثال شام باید میکردم چیزا نکرد و من خواستم بکنم مقصد پرسیدم چه گرفتم کردم تمام همه چیز میگم که 90%ش خاطر خیلی بود من خواستم خیلی قبل من ترک پراسمتر بگیرم و 95,000 پراسمتر گرفت همون ترک من تیزه تمام وی کرد این پلان پیش بود یا که بعد امی کانالی نو دامی ایده دکلاسه نه کانالی نو دا من خواستم چی کردم فکر کنم که اگم چیزی در کورایی که باید من تیزه تره وی کنده بعد اخلا کم ترک خیلی بقفیم اما آودیتوریایی که مثال ایشان گوشم میکردن مثال یا که مخلصایشان چه خیلی همون بچه ها مثال ما را از لاینون هم را دستگیری میکنن فیرانو همواره ایسار در کانال نو گرفتن در کار بده و خلاصه دا اومدم که همین ایده قطعی بگیرم ایسار بعد 3,000 چند پرپیس چی گمارا بود بعدی همون تریک 95,000 پراسمتر Значит, дыш ми броя. Дыш? Брома. Брома? Дина брома, да? Дина пardon شه. واو. دش چی گفته که خیلی یک جدا گفتی که خیلی رپ هفته دش مقصد نشی من خواستم که دش هم را گوه قلم 50,000 بگیره نشی چی گفتی؟ خودش هم شما مقصد پیشکی که دش کتید نمیکنه ما گفتم ما را پراسمتر در کره درشته خودت میدونی کدوم که نشی نگذشت هم بیاد جدا بتگی که میگرفتم S10 ایلی جا کاروچی وقتی داشون میگفت که مقصد تو یک گالاکسی 4 ما واپس ما ترا گالاکسی 4 ندادم تا زدی رفت میگه کو با ما را ترک گفتم که گالاکسی 4 نه رپتیجی میگرفتم S10 همه دادم ادگارو و خوکسور میبدی نصیبا نه که اگر اون نصیبا که داد نمیکرد شون هم برای گالاکسی S4 نمیرفت اینقدر شون حاضره میبود یا نه برای که در یکمش گفتم که تو بدی که در ما را قواخشون کردی در ما را شاه کردی تو تگی کپیشون کردی مثال خیلی بجا میگرده که همه تو بدی که همه بالا شیدن داستان کردی تو بدی که هزاران کس عاشقشون کردی تو سبب شدی که شون به همه پوله ها رسیدن نه که غیر تو فقط نصیبه در یکمش گفتم که مقصد تو هم چیزو در سبب شدی جدا نصیبه را بودی زدی
барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. бо сайти rep.tj бошед. баъд ҳамин чизо зарар надоранд дар карьераи ту? дар карьераи худам ҳозираш не. барои ки бар оянда дадора ҳозир не. Чӣ ба фикр намекунӣ ояндата? Барои возможностҳои имрӯза чӣ ба лесенсияи ояндата мешкарӣ? Ман ҳама вақт ояндама намебинам сразу. Чӣ бошад? ҳама вақт сразу на мисол нигоҳ кар ки худат ояндата ака диди дар иҷа студия кунӣ вале мутаассифона яде проблема шид. Ба ҳамин хотир ман ҳама вақт ояндаро сахти бад расшод намегирам. Расшод гирифтан манам гуфтесам мегӯм чӣ ба ту ояндата нигоҳ намекунӣ ки ҳамин чиз метавона ҳамин рӯз доходта рӯи ҳамин сфера ва метавона ҳамин чиз дар оянда крайникитра маҳкам кунад шомра крайник гӯш кунад. Ва ман ҳамин чиза гуфтестам ки мақсад ҳозир ҳамин чиз зарар намекунад вале шояд бикунад оянда. Ана мисол ҳозир ина ҳозир ман як пример овардам. Ина ҳозир ҳамин студия мисол шумо да зарар надошт вале як гапе шид ки не ханам сарфоиза мисол ҳамин чизам сарфоиза нест озимада ки оянда оё зарар мекунад не нома пешакӣ медонам ки оянда аниқ мекунад но оянда рафтанша ҳоли вақтае ку барои оянда рафтан шояд ҳам проблемое ки саҳар шидам хеле шояд ман айре бирам шом нарафта ин хеле гапҳоеда мақсад не бас намекунам ман просто гуфтестам ин хеле чизо мешава ку яки чӣ ба дар батл хуш нашидеста як дуромади як хайп кардиву бо бас кардӣ не баъд бигӯем агар чиста хайп меқабидам мисол ку ман баъд явай ҳар кор мекардам ман просто желание доштам рай дерқати батл кардан мегуфт ман просто биромадам тамом ай буд дазовози кида визв дод ва бо ту рекламаш додӣ яъне ҳамин чиз возможно нашиданиш ки ту қадар реклама доди ки баъд визв пардохт хеле кард шумо мақсад ягон бор пеш хӯтам писар реклама мекунӣ Așa, de hai pe o frică de хид накард просто гапи мара ҳарчи ман ҷо медонам мара гуфтан реклама ки ман реклама кардам мисол наматра мегум сторис ки мекунӣ нагумта намекунӣ мара намегум намекардам правильно не багусти ты батл мешава ох ман намедонам медони чӣ кунад мекунӣ ба худо намедонам ака шумо худо мекунӣ ман мегӯям 24 саат дадима мешман зиндагӣ дорам ман фарзанд зан дорам ман падарам ман қафои кор бори худмам ягон трек шава ягон ташкил шава мерам ина мужик отказ кеса ки дурӯғ мегӯям ба худо намедонам ман қасам бихӯрам барои як мухлисот пасанда ки ҳам як реклама кардӣ мешава не мисол фаҳмид мисол ман як аз давизов метам ту намедонӣ ку ман тра сторис мегум бо ки пабратски ту сторис мекунӣ ту намедонӣ ку мешава ҳам чиз ё намешава ту пабратски кардисти ку мақсад чӣ мақсадиш то хай охи ман намедонам чӣ ту батл намекунӣ мекунам мисол не чӣ ба ҳисоб не сум тан қатӣ даст мекунӣ батл чӣ ба намекунам ман одамои рака будам будам чӣ қатӣ ба батл мекунам қатки хоҳиши батл кардаи соли гузашт ам рай дер қай доштам ки гузашт рафт хоҳиш не гуфт мақсад ҳақ дорам омонҷонс батл мекунӣ наметонам вай омонҷонс ягон видео ки мегӯянд ту наметонӣ ӯ медонӣ вақте батл мекард оли батли ту қатӣ симпо набуд охи якумин батли авай буд қатилленд якум бор авай батл кардаги не буд дар россия батл кардаги москва охи якум бор дар тоҷикистон авай батл кардаги тини дастори ҳисоб мекунӣ ки омонҷонс не мебури қатиш агар просто ман наметавонам дида қати омонҷонс намедонӣ чиш бугӯӣ
Астайкам хел тема ки шумо намедон бро вачи تو آدم خدی مقصد کمتر کنفلیکت پیدا می‌کنی انا مقاطعت می‌کنی اونجاست خیلی جنگ می‌کنیم برای هم میگم که اونجا میگه تو نمیتونی باتل کنی همین برای نه شوخی رو هرچی بخوام بعد چون دیدن نمیخوام هرچی بخوام براتم نکنه باتل مالا فهمید می‌چوزی چی بود من پروستا تو چی می‌کنم اگر просто اونجاست اگر می‌تونی نه اینی که باشه ها اینجا کاری بزنه برات اینجا کاری اگر نکو ماشا فاته اکنجا میگه کدومی که میخواه ماریو را رپ هفته جایهای بون نمایانتر دبینه در پایان رپی نوش پرسگیه بدرویم بچه اکو برای که ما دیدستم ماریو خیال میکنه که تمی رپ چند که لایک بگیره توریه استادیوم با استادیوم باید خیلی نیستای برای این سفری وقتا گذاشت وقت دیگه شده وقتی گشتن استادیوم کوبیه کالورش دیگه کنی این موتیواسیون همیه فوتبال بسر اگر بروی ها بلندی سیانکه کنی رو نمیگیره یک مجدد دیگه ها بالا سیانکه کنی پاوی بکنی گفتنی در اوکه برادرایی که ترا در هفته جا دادن نه مقصد همه صدای کروچی в общем کسی که لایک مون ادوشی همتون در ازور رحمت میندارم برادرایی که سلامت بشه مقصد لایک موندن باید خیلی شد میکنه روی میکنه که مقصد من باور شم که من باور تا میکنم برادرام کسی لایک مون قبوله ازور رحمت همتون در میندارم ترکوی نو بنا با انتظار شیم سلامت باشید یه هفته چی ترک بود؟ یه هفته ترکی نرس حیاتی مره اگر یک چی تخفاش نکسی موندگی رنج روور من خدم حیاتی ما من گوش نکردم حیران شدم ما گوش کردم که در اینجا اون مونان نیسته چطور پروست هم مونده ما گوش کردم بهش چیش؟ ما میدونی اگر چیش در دور مای ماریو سه بار دیگه اگر مخلصاش نهرمتی کنن ماریو در پنجم بگیرم کشت این ره بافتا ما میخونم دیسا بیوگی خیر برد برامون خدا